kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pero wala yung man di sa ako bagdita na lang. An-anuam ti sako bag unyo kanakaw. Ay nawaw. Sa di no kumabay ti taduma apapanak nanang. Agudong ka. Awanan ti abastuta. Adda kwartam aya. Adda nanang. Nagsweldo ka iti online at trabahom nga ibagbagam kanya? Uy nanang. Manuti kwartam ngay. Amangan nukurang day tatanayunak. Ay nawaw. Saan nanang? Ato ti kwartak ita. Amala. No di mo kayat anayunak. Si kangarod ti makamaw. Wen. Adda igatang ko nanang. Agrubwat kangaruden tapno di ka marabyan. Agan-anad ka anak ko. No anya ti umanayan ti budget. Isulaeng ti gatangaw. Naimbag nga aldaw mo, Mari Adela. Kasta makeng ka, Mariwilda. Anya ti gagaram. Kaya't kulaeng ti makiistoryaken ka, Maray. Nabayag mo't idinao di ang nagsarita ta. Sapay adalakad ko ita, Maray. Ay nawaw, rong timingak mo't gayam, Maray. Talaga arong timing ka, Maray. Agudungak ita. Si Kangay. Ni Unyok tinakitsinda ita, Maray. Ni Unyok. Ita man pa'y, Maray. Oray siyak nga rod, Maray. Mas daawak ta isumutan tinagboluntaryaw. Pagtrab-trabahuan na ngaminan, Maray. Online, Maray. Jakla sinaludsod noan niya ti trabaho na. Basta online ko na namot. Dakkel siguro ti suswildon na, Maray. Siguro, Maray. Mala, agsagana ka nga ruden no agudong ka. Inton bigat tulaangan nga agistoryata no awan tilakad mo, Maray. Tulungan nak mananang. Ay nawaw. Aga sumanday ta ginatang mo, anak ko. Ginulpeg. Tapno adda ti abastutay ti makalawas nanang. Sigurado adakkel ti binayada, manak ko. Siyempre inbirok ko nanang. Dakkel samot ti susweldoam iti online at trabahom. Sakto lang, nanang. Nagadumo nga minti inyawid mo, anak ko. Italaang akasta. Di wala tanis istoryaan iti sa bala tao, nanang. Taapay. Ay kwa, narigatan no panunutin da para magkayong, nanang. Ay, mo't kit di may mayaten ti agulimag. Wana, narigat no apalan da tayo, nanang. Amangan no sa anak tong agswerte. Naggapuan nyo, Tata Pasyo? Ay, nagapo ak iti pangkagmi, unyok na kong. Dumagas kayo pa ati balay, tag-shot tayo. Ha? Ag-shot tayo ko na. Ada ginatang kong arak, Tata. Pasensya ka unyok. Saan amabalin ang makiinumak ita? Kaabagan no kumaro ti an-anayak. Agungot nila nam Adela. Ay nawaw, sayang mo, Tata. Karni ti baboy ti pulutan ta ko ma. Enton ba minsan tulaangay? Amo kong, Tata. Ay nawa, ano ti among? Urayan na, taikan kayo ti may nga buting arak, Tata. Inuman yung tulaangan, ijabalay yaw. Nay. Apay ka di, bakit? Ay nawaw. Agindi di ang muka pa'y laang si ka, pasyaw. Anya ten sangpot mo ang nakabutay. Arak day ta, sang ka day? Uwan, bakit? Di mo't imbagak kang ka nga isardang mo ti panagin inubaw. Apay ayaan natang kanti ulaw. Ay kinapudno na. San asak tigimatang iti arak amakit kita? No saan mo ag ginatang, nangalaam nga raw, pinidot mo di tadalan. Ay saan, bakit?
Intod ni unyok ti arak ang makikita. Ay, di nakman ululbudan. Puno ti ibagbagak bakit. Kaya't na ngamin nga agsat kami. Masanak ngay manugot. Taamangan no kumaro ti ananayag. Kan amangan noong tanak. Salod-sodak ni unyaw. Sige lang. Anya ti aramidak, numapanagnekak nga agululbud ka. Sika matanti makaamu. Apay aparigatan nakpailaang agpanunod. Kat pudno met ti ibagbaga. Saan ko aginatang ti arak amakit kitam? Bakit? Ti anak mo mamit ti pagsaritaan ta, Mariwilda. Apay ti anak ko, Maray. Kasla saan mo't maibusan iti kwarta, Maray. Kasanumot ana ibagam day ta, Maray. Wen tainikan na iti arak nila kay ko idi na minsan. Ay nawaw, inikan na iti arak ni Pasyo kunam, Maray. Wen, Maray. Adda pay laang dito iti arak nga inted na. Ay una yun. Nilakay mo pa'y laang matinikan na. Wen nga raw, saan kumot ang makasarita iti personal ti anak mau, ta saan meten nga umay dito yung istorkaw. Wen ta ijay sentro ti paggatgatangan na kadagiti masapsapol may Maray. Anya nga ta ti trabaho na, Maray. Di namot iba ganuan niya. Saan mo siguro nga illegal niya? Saan mo't siguro, Maray? Adda pa nagtalek ko iti anak ko. Agsarita taman pa'y unyaw. Ay no, makaturturog ako nanang. Agtugaw ka ta napatag ti pagsaritaan ta. Manya day jaya nanang. Mas daawon dagiti kalugaran tayo. No pangalalaam iti kwartam. Takasla di ka kano maibibusan. Ay, Ay nawaw. Apay akas ta ti katawam. bayaan nyo itang panunod nanang. Kita man ti online at trabaho nga ibagbagam. Saan naman bali nana? Na, apay asaan amabalin kat inaanak mo. Tama nga numailawan kayo ang mga istorya kadagiti kalugaran tayo. Di maamuandan ti pagkukwarta. Umadunto ti kakompetensya lukas dyan nanang. Naimbaga bigat yaw nana Adela. May sakilo akarnit baboy man. Sakbay nga ited ko tigat-gatangam. Adaman pa'y kayat ko ang maabuan unyaw. Anya ti kayo ang mamuan nana. Pudno kaday nga inikam ni tatampasyo iti arak idi na palabas alawas. Nana, apay ka din. Sigurado ka? Unmat nana. Ininom na ka din? Saan pa'y? Indulin ko ti arak. Ay no, apay nga indulin nyo nga eh. Wala, taamumot ni tatam apasyaw. No adda ti arak, saan na nga amo ti agkontrol. Ang mga nukumaro ti an-andayon na. Masapula sa gay sa asyat no kasta nana. Mayroon gayam. At iti ba ti karni agat katangat. Awan ti 500 mo di taaya. Awang nga minti suklik dito oy. Awan nana. Buo asa nga ribo ti adda. Kita amanday to oy pasyo lakay. Kwarta mo dito, bakit? Way, ngam kasla piki mo. Peke? Way, kita am ngamin adayang bag-a. Kita am dagiti tao na. Kasla peke asana. Unay kan pasyaw. Kasla piki asaan mo't nga ibagbagam dita. Isumad bakit? Kasla pudno a kwarta. Ang numingmingam anaymbag. Kat kasla saan gayam? Asino nga tati pagdamagak aya. Ni LV akana kanta. Amagan numatulungan na ka. Taglaklako mo't day palengke. Ayuwan anya. Mapanak man nga agpaiso iti ayan na. Ang mga nudyak amo piki gayam ti kwartang imbayad day nga unyok. Sa nga ribo pa'y mo. Anya ti ibagam, Auntie Adela? Kita manupod no wino piki day to'y akwarta kaanakan. Agdwa-dwa ngamin kaanakan. Adamot money detector ko dito, Auntie. Nangalaan nyo ngay iti day ta akwarta. Imbayad ni unyok kanya kaanakan. Sigurado kayo kadian ni Unyok tinaggapan day ito akwarta, Auntie? Wan,
Isulaang matinangibayan iti buo asang ribo itang aldaw. Sige, mudtoy nga ron, takitaan tayo no peke wano saan. Madanaga na ngamin kanakan. Sa nga ribo pa'y mo dayta. Ay nawaw, pudno ti atap yun ti. Peke ti kwartang imbayad na kada kayo. O, agsilsilaw ngam ne, kitain nyo ti tao na. Ikumparayo iti pudno asang ribo. Isyo mo lagayam Kaslapod no mo ngamin no kitkitaan. Kasarita yun ni Unyok, anti, kasukatan na dayta. Dakas ti kastangar aramiden na. Buludan nyo matlaang to'y mani detektor ko. Tapno makasigurado kayo. Ang mga nupeken to matlaang ti isukat na. Anya ti imbaga ni Elvi, bakit? Peke ti kwarta nga imbayad dayjay nga unyok lakay. Ay, naw. Sa nga ribo pa imot. Dayta nga rod lakay. Naimbaglaangan ata isulang tigimatang asa nga ribo ti kwarta na itangal daw. Kasarita ma, ibagam asukatan na ti peke nga imbayan na. Wan lakay. Anya nga ito naka-eko ba ganyawin mo? Mani detektor. Kasya pulak daytaw. Tanay. Agraira man ang dagiti managdakdakas ang mga aramat iti peke a kwarta. Ada ni Unyok di tabalayaw, Mariwilda. Adamot maray, apay ka day. Kaya't ko kumamakasarita, Maray. Ay nawaw, apay maray. Anya ti basol ti anak ko kan ka. Peke ti kwarta nga imbayad na kanyak, Maray. Anya, peke ti kwarta na. Wine, Maray. Ay naglukon day ya tao. Sa nga ribo pa'y mo ti kwarta na. Naimbaglaangan ta isunalaang ti sa nga ribo ti kwarta na iti dayjay nga aldaw. Ay naglukon day ya tao. Day tagayam ti sikreto na, no apay asaan ang maibusan iti kwarta. No nangalaan na nga tamot kadagiti peke a kwarta na. Sukatam ti kwarta nga imbayad mo kanyak, unyaw. Kurta kaya mo day tanana. Sikala ang tigimatang asa nga ribo ti kwarta na, iti dayjay nga aldaw. Isu nga amaw, kasi ka tinaggapuan da ito'y a kwarta. Ay, kwa nana. Kita PK, saan ka day? Naggapuan dagiti PK a kwartam, Ay, saan ko kurta day tanana? Amangan no tis-tistingan daklang. Tis-tistingan mo nga ibagbagam. Sukatam day taw, no di mo kayat adumanon iji barangay hall ti kalukwam. Awan pa'y kurta kita nana. Bukas ta nga raw, ilistak pa'y laang. Ikan ka iti makalawas apawayway. Agbayad ako nana Adela. Nasaya at may, tanalagip mo ti agbayad. At iti bayad ko. Di ka pa'y pumampanaw, takitaan ta, no pudno mo laang ti kwartam. Ay no. Saan apeke day ta? Ima ni detektor ta, tapno siguradaw. Saanin ang masapul nana? Kasyapulan nga raw, tapno makitam. Kitaan nyo Pudno asang aribo day ta kung naktumag. Ostern di mon ulitan, tikas ta nga aramid maw. Wan nana. Makonsensya kamit kaasi dagiti tattao alukluk wow. 3 kilo man abangos LV. Kita agpay ti kwartam aon nyo. Ang mga nupeke kit diti bayad mo kanya. Ay no. Api ang kastamo ti panagsasaong kanyak. Among nga ado ti tao. Ay sorry na offend ka. Maisubli ka diti surim iti panagtalagda kanyak. Kaya't kulaang ti makasigurado, tanarigat ti agtalag ita apanawon. Saan ko nga intensyon ti mangibabain kan kanya? Naa. Kat irwar mo na ti kwartam takita agpay. Saan ako na gumatang? Mangibabayin kamot launay. Saan mat siguro adakas ti agsaludsod? Narigat ti mabiktimaan niya. Makapaon ganas ka mag. Saan ako na gumatang kan ka? Saan na napulos? Uray putan! Kontrabida tayo dyan nga ilbina na. Apay ni Elvey. Matiti pa nagsasaunay tayo. Imbabay naklaunay mo ti palengke. Ay nawaw. Anya ti imbaga na apagpupudutan ti ulom aya. Nagsasaugat kaslapeke ti kwartak. Uray saan mat? Kaya't nala siguro ti makasiguradaw. Kaya't nalakit di ang maibabay na kisukas day. Di mo ita mababalaw no kastadakan ka. Aramid mo mat nga minti kasjay.
Aramid mo ti mangloko iti padam a tao. Kaasimat dagiti tattao alinuklukom unyo. Nagbalbaliw ang muto, nanang. Uray nagbalbaliw ka. Saan amabalin apilitem ida nga agtalak manenken ka. Day talaang, timbagam. Unanti, ngam kasta unay ti unget na kanyak. Naa, Ipagarup na adakis ti intensyon ko. Uray kayat ko laang mati makasiguradong. di mon panunutan dayta. Tinapatag kat saan ka nagpalukaw. Unanti, madilang aming tiriknak takas di pailaang ti panagsasauna. Guilty laang dayjay. Isu akas na ti reaksyon na kaanakan. Ayun dayaman ti utang na ngay kada kayo, binayadan nan. Wine, nagbayadan. Nasaya at matnukas na ante. Saan ang nagliba? Saan ang makapaglibak dayjay no siyak ti kasarsarita na. Ta sa anak nga agsao no sa anak asigurado. Asukar man, Tata Pasyo. May sakilo. Wen, Tata. At titibayad ko. Unaan kayon. San apeke ti kwartak, Tata? Ang mga naramidon nyo mat kanyang tikas tinaramid ni Ilbi akana kanyo. Saan mo sidi? Nasayad mo nukas, Tata. Makapasair mo't ngamin tikas dyan. Nasakit nga agpaiso, ngum adamat lang ti basol mo. Amok deta, Tata. Di ka gamin agaramid iti kalukwan Di mo gundawayan ti padam a tao na kong. Saan kumatim nga inulit, Tata? Rumbang lang nga kasta. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao ama ng gundaway. Mabit lang, ta isupot ko ti asukar agad gatangam. Ay, nawaw! Pilian tayo ti husto adalan. Saan tayo agundawayan ti pada tayo a tao. Laglagipan tayo at ipananggundaway iti pada tayo a tao ket mangipaay iti pakaybabainan. Saan man nga ita ngam kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agawid ka kadimutan. Wen, si Kangay, Uray siya, ag-tricycle tan ang. mabalin latamot. Siya kung ti makaamo iti plete ta. Siya ti agbayad, ilibre ka. Ay, nawaw, saanan presi, nakababain mat kang ka. Ang mga no panunutom agungundawayak ti kinaimbag mo kanyak. Si kakit dimat, sa anak akastaan niya. Adapay mo kwartak ditoy. Basta, ilibre ka. Ni, adan tricycle. Daytan ti pagluganan ta. Naggiddan kayo mat anagawid ken presi, Ruby, bakit? Wen, lakay. Iso ti masidag kanyak. Naranak ngamin iti paradaan. Nasaya at ano kasta? Makigayim ka kadagiti karo ba tayo? Amom ka de. In libre na ti pletik itay lakay. Ay nako, Ada ka di parikot, Javier? nakababain mo't kin presi, bakit? Binayadam ko malata ti plete ma. Ipilit na mo ngamin nga ilibre na. Kan may sa, OFW mo nila kay na. Ado siguro kwartada iso akas jay. Inton sumaruno, isumot ti librem. Uray OFW nila kay na. Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta, bakit?
Nakita akinasaritam ni Ruby itay presi anak ka. Ay nawaw, saan ka di pa'y ang analawag kada kayo, tatang? Nalawag ti anya. Gayong kun ni Ruby, tatang. Ano? Kaano pa eh? Idi na palabas abulan. Nasaya at mat ngamin ti pan nakisarita na kanya. Sumot lagaya ma. Imbita ito no kasangay ti apuyo, tatang. Ay babarila tamet. Awan dakas na anak ko. Awan kaya. Matuloy ka ngagpasentro ita. Awan no saan pa eh? Matuloy ak, tatang. Mapan ko alaan ti kwarta nga impawit nila kay ko. Anya nga oras? Ada ka di aramiden nyo, tatang. Mapanak kumapay ejetalon. O sige, aramiden nyo pa'y dagiti rumbang nga aramiden nyo, tatang. Agpasentrong aktulaangan inton manam. Agpakada kami, Mari Presi. Ay, mabit lang, Mari Ruby. At dapat cake inton madamdam, ha? Ay nawaw, kaya't kukumaday ta, ngam nabsugak mo ngaminan, Mare. Uray ti anak ko. Alaam nga rodan ti Shanghai kan pansit nga insupot ko. Ah? Ay nawaw, saanan, Mare? Nakaraman kami magkidi, ah? Nakita ka ba si tikinan mo itay, Mare? Ay kwa, Mare. Unday tak ngamin. Ha? Alaam latan ti makan nga insupot ko. Noon diet ka, di itid mo kanlakay mo. Una yun, ipilit na pailaang ngamin timang tut. Urayan naklabi ita irwar ko, Mare. Nakasagana matkit din day jay. Okay. Di ka pumampanaw, ha? Urayam di take out mo. Nagapuan ti Shanghai kan pansit bakit? Nay. Di mo kutkutsin day ta, Javier. Ay nawaw, apay asaan? Di mo kang kananday ta, tanarigat ti agsakit. Nangalami ti dayto aya. Inted ni Presi kanya. Matlagayam kat. Apay di mo kaya't akanag. Wen ata ang mga nunarugit day ta. Narigat ti agsakit anya. Sandamot siguro amang ted itinarugit amakan bakit? May mayat latta ti makasigurado. Anya ti panagkitam kini Presi agayim mo aya. Dugyot? Kaslakas jayan ah. Ay nawaw. Pagkunam mo dugyot ni Presi. Adun to pa'y ti bisita da itay. Sayang da ito'y no maibilang lang. Adda kang kaano kayat mo akanan. Ngam no agsakit ka, makamuka matan. At tuyon ti sinigang agat-gatang Ruby nakaw. Agyaman naklaunay, Nana Lisa. Ay wanggayam. Nakitak anaki birthday kayo iti ayan da Presi agayim ko. Wun mat, napan kami kanta tayo dulpaw. San asim makiti tiyan nyo, Nana? Nakita ngamin nga aduunay tikinan nyo. Saan mat? Apay ana sa ludsod mo. Wen takas la narugit mo't timakan nga impasango da kada tayo. Ay nawaw, pag kunaamot anarugit ti makan. Makasigurado ak anadalos ti impasango da presay. Nakita yung nga rod, idiin luto da. Wen, da kami tinagluto itikinan tayo. Anya? Pudno ti ibagbagak nakaw. Saan mo't adugyot da presay? Tapno panunutom anarugit ti makan nga impasango da kada tayaw. Ikanak pa'y man iti nga gasot lakay. Awan ti sang gasot ko. Saan kami pa nagsweldo? Ti impadulin ko akwarta king gangay. Ay nawaw, idi pa'y napalabas alawas ana ibusday jay. Pangusaram iti kwarta ya. Pagplitik, adalamapan ko alaan iti ayan dananang kentatang. Awanan ti kwarta. Magmagnakan Adayumat iti ayan dananang kentatang. Mabanugak lakit din o magmagnaak. O tangang pala ang tipletem ano ipautang da. Sa anak amakin inangaw kang ka Uray labusan na kita. Awan ti makita makwarta kanyak. Kasano nga rudan day ta? Ikat ipuspuno pala ang awan pagpletem. Mapanak man iti ayan ni Mari Presi. Umutang akpay laang kankwana. Sigurado nga da kwarta na day jay. Tabinulan nga mangipaw iti OFW nga asawa na. Awan mo't babain mo nga agpatulong iti tao. Pirjam. Mari Presi! Maray! Adda ka kaday! Adda ak dito'y Mare, mabit lang. Adda ko maibagak kang ka, Maray! Anya ti baga, Mare Ruby. Amangan kunak no adda pa'y ti nga gasot mo dita, Maray. Sa nga gasot? Wen Maray, pagplitik kumapay,
Buo mo nga minti kwarta may. Awan barya mare. Narigat mo ti ag commute no awan ti barya. Tadida kayat nga awatan ti buo nga bayad. Ah? Sa nga gasot laang, mare? Wun mare. Sige, ikan ka iti sa nga gasot, mare. Uray di mon bayadan. Anya ti may imbaga day arubikin ka anak ko. Agbulbulod iti kwarta, tatang. Kwarta? Wan, pagpliti na kano, taawan baryada. Buo ti kwartada. Awan ti bariyada, ano? Ni tatang talaga. Ay, mano ti binulod na kagagay. Sa nga gasot, tatang, ngem imbagak nga uray di nan bayadan. Ay, no. Apagay. Kayam kumot ni Ruby, tatang, kan sa nga gasot laang mat day chay. Asus, ang mga numairwam. Saan mat siguro, tatang? Tulungak ni Ruby, tano dumteng tumat ti aldaw ada tayo ti ang kasapulan. Kat adamat tumulong kada tayo. Saan ka kadi arumwar, Mari Ruby? Saan mare? Awan mo't papanak ita. Apay ko ma. Mabalin nga ibatik ti bayad ti parcel ko kan ka, Mare. Ay wala mare. Ibatim laang. Agyaman ako na, Mare. Talo a parcel ti mai-deliver ita nga aldaw. Si kapay laang man ti makaamo amang receive, taawan ti mabati di tabalay. Rumwar kami amin. Ay nawaw. Awan ti parikot di ta mare. Agyaman ako na ya. Sa dino ti papanan nyo aya mare. Ag-beach kami, Mare. Ilibre ka no ti kasinsin ko. Ah, okay. O sige, Mare, agpakada ako na. Ibagak tulat ta iti delivery rider. Adito'y balayo ti pangituludan na iti parcel ko. Aga sumanday ta a parcel, Ruby, bakit? Agsaludsod ka pa'y ngamin asak bay nga agsao kalakay. Kaano pa'y anagurderak iti online? Asino nga rute akin kukuha kadagita? Ni presi akaruba tayo. Anya? Kita am tinagan kan address. Parcel na amin dayta. Impareceive na lang kanyak tawan ti tao di tabalayda. Unak lakit din no parcel mo matanda kita. Mas daawak nga rod no anya tilinaon da kita asupot lakay. Nagadu nga orderan day di apresi. Di bali at akwartada mo tigas gastusan na. Agin babak ng gidi Nilakay na ti agtrab-trabaho. Ay nawaw, awan ti bibiyang mo bakit? Anyat amom, amang ano para iti anak na dagita in order na. Da kayong magayam, Tata Ed. Ay, wad. Imbaundak ni prese. Alaag ka no ti parcel na. Isuday ta ada iti asidag tiri daw, Tata. Kukuha na to talo. Wen, Tata. Sukli na ta na iparabaw. Alaan nyo laang. Ay na, ay. Agyaman na klaunay na kong. Awan anyaman na, Tata. Anya tilinaon da kita asupot aya. Ay, diyak ka mo. Saan namot nga imbaga kanyak? Timbaga na lang, kat umay ko alaad. Sapay nagngingi na ti parcel na, Tata. Sana ka sigurado. Nga mga no gamit iti kusina dagitoy. Uno saan kat para iti apok. Mahilig nga minday dyan nga agorder iti online. Tanalaklaka ka no. Agin babak nang mo da di apresi. Apay di presay. Wen ata impareceive na ti parcel na kanyak. Kat ay na, nagngingi na. Tinapatag kat binayadan na. Wen mo kidi anana. Awanan bibiyang tayo dita. Saan mo't ada tayo timang pakpakan kadakwada. Wen angam kaasim nila kay na. Saysayangan na laang ti kwartada. Nakita am no anya tilinaon ti parcel nga in-receive mo. Saan mo kidi nana? No kasta nga raw di kan sumanao. Anyat amom ngay, ang mga no para iti anak na ti in-order na. Para iti anak na, wenno para iti... Anyat ipagsararsaritaan nyo, Nana Lisa. Mari Ruby, saksamot ti topic yun. Ay, kwa, presay. Pakada ako nana. Da kayo matanti makaamong agsarita. Nangag ko asyak ti pagsarsaritaan nyo kan Ruby itay, Nana. Wan, ngamawan mo tin balbalikas ko adakas may papankan ka. No kasta nga rod, anyang itis istoryaan da dya Ruby itay. Nangag ko tinagan ko kat. Ay kwa, dyak kaya ti mairaman.
Ni Rubilatan ti saludsudem nakaw. Sigurado nga aglibak day nana. Marites matgayam day a babae. Ay, da kayo latan tag sarita. Di na nga rod ibaga kanyak. Pangaasi yung ate ibagayo ti pudno. Tapno amok matnana. Jakla impagarup nga istoryaan nak matgayaman. Kinapudno na. Nagadaw ti negatibo nga ibagbaga na kontrakan ka. Kas kumaitimakan idi birthday ti anak mo. Agraman dagiti parcel mo. Kundad dumapay. Pagbalinin dakmet gaya man adakas. Di na panunutan asyak ti asit ganan no adda ka sa pulan na. Ay, jak amo iti dayjay arube. Di na matmatepulan ting iwat na. No kasangsangok nakasingsingpat. Ngam no nakatalikudak. Is-istoryaan nakmet gaya man. Uray na singput ka no marites ti gayam mo. Istoryaan na kalata. Kaslasaan kayo matengga agsarsarita ken Ruby? Saanan saan kami nga agayam tatang? Anya? Day tatipod no tatang. Ada ka din nagapaan nyo? Diyak laing pagarup amarites matgayam day di agayam ko tatang. Ne. Di ka maawatan anak ko? Kasano kat biyag ko mati marmarites na. Nakigayam laang samot day di arubi. Tapno adda imarites na. Adamot nga ro limlimod na akinatangsit ano kasta? Ay, demonyo day di babae. Ay na, marurudak lang unay kan kwa na. No sa anak laang anak kapag tepel iti day dingal daw. Amangan no na ipungot kun day di babae. Sikaman pa iti mangisubli iti pala ni Tata Ed. Ruby, bakit? Naa, apay asyak payla ang tiibaon mo. Tawan mo tar aramidam. Saan ka busy? Man ano nga min ayano si katimapan. Asidigla ang matibalayda. Ay naw, para mangisubli lang. Nagado asaom. Wana, tadyak kayat makita ti panagruprupa day di apresi. Si kalangarudan tinangimaritis iti gayem mo. Si kapay lang ti kumurugura dita. Si kamutan ati makamu amang isubli. Nalakalaang mo dayta. Nunapan ka itay, dinalpas kuman. Impulong yu ka di amin kinipresi, Nana Lisa. Imbagak laang tipod no kan kwa na. Unay kayo matan, Nana. Sinong batak ti saludsud na. Tamakonsensya akmat nga main. Kaya't yun samat nga agapa kami. Apay asyak nga iti pabasulam. Wana, tanagpudno kayo kang kuana. Gapo tabidot ti kasjay ngar aramidam iti gayem mo. Inistoryak laang mo't. Ti kakasjay abanag. Kat saanan amasapol nga istorya, Ruby. Ay nawaw. Kasla perperjam nga ti gayem mo. Kat isumat gayam ti pagpatpatulungam no maibusan kayaw. Inistorya na day takada kayo, Nana. Wen, nagasat ka no adda gayem mo akas ka ni Prese. Iso nga irespetum ko ma. No adda nakitam abidut na, iso ti pangibagaam. Saan kat nga iti sabali ataaw. Nagpasentro ka magaya, Mari Prese. Addala napan ko ginatang. Apay ka di. Agidantan nga gawid. Ilibre ka mo't. Saanan? Kabailak mo't abayadan ti plite. Ha? No imasidag ka manen kanyak, tapno adda imarites mo. Pangaasim ta isardeng mo daytan. Kaya't kula ang mati bumawi kang ka. Uray saanan? Uray awan gayem ko, nukasken ka amarites matlaang. Ay, nawaw! Addaman wano awan ti kasapulam, rumbang nalaang nga agbalin ka anasaya at kanapudno agayam. Iti kasta, saan amapukaw ti panagtalak kan panangipatagdakan ka kasgayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa
Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Talaga ka day, asaanan ang maurnos ti parikot iti nagbaetan nyo iti anak ko, Chere. Saanan, nana? Amangan numaalapay dayta iti nasaya at asaritaan. Saan ko na lang arudan, nana? Da kayo pa'y lang ti makaamo iti apuyo, taag trabaho ak iti syudad. Amangan numarigatan ka ijay. Ay, nawaw. Ad-adda amarigata na no ag naedak pa'y lang dito'y balayo, kat nagwin naswas kamin iti anak yo. Ala, addaken ka dayta balasang ka. Ay, wan. Talaga asyak ti ag desisyon para iti bagik, nana. No apay ngamin amasansan ti panagapayo ken ni Harold. Kasano? Katkas jay ti ugali ti anak yo. Makauma, nana. Di kay madanagan. Tauray adayuak. Mangipaw itak iti sustento ti anak ko. Masapaw, lagpasunag kaya, Chere. Kasapulan taawan mo't pagtrabahuak dito'y lugar yo, tatang. Apay ngamin ang pinanawam ti pamilyam. Ay, nawaw. Kay bagbagak laang anagwin naswas kami kini Harold. Kaasi ti ubeng iti kastangar aramidin nyo adwa. San asyak ti ayan ti biddo, tatang? Nagpasikog ka. Ita, ipaaywan mo iti ina ti ex mo ti anak yaw. Kasapulan nga rod, tatang. Kasano ang makatrabaho ak no awan ti mga awir iti anak ko ngay. San laeng kumaati bukod mo ang pagsayaatan ti panunutem. Amok ti aramidak, tatang. No agsweldo ak, mangipaw itak to iti sustento. Tapno di damat ko na. Narigat kami ngamin nakasarsarita no dadroma. Saan nyo nga amo ti pagdaldalanak? Isuad di kay agsao akas tatang. Saan mo't amabalin nga itugot ko ti apuyo? Tauray da kayo kat busy kayo mo't. Ay nawaw, anya ti aramiden nyo dito'y dagos ko, tatang? Nangyega kiti nateng para ken ka. Naggapgapuan nyo aya. Kadwak ni pari pilaw. At dalaim may ginatang diti syudad. Mayat gayam ti timing ko tawan ti trabaho. Kaano nga agawid kayo ngay? Inton malimit laeng. Ay gayam. Kumusta ti apok ijay? Nasaya at kanumot ti kasasaad na ijay, tatang. Nang ipawit ka iti kwarta para iti anak mo? Nalpasan amok ti responsibilidad ko anya. Nasaya at magnukas da. Awanin ti plano mamakisinublan kini Harold aya. Awanan. Nukas na ti kulam, yan niya ngay garod. Awan maramidak no talaga adi mo kayat. At daming gamit ni Jerry Jesu na danang. Wan ta ijay ti pagtrab-trabahuan na Harold anak ka. Anya? Iso nga adda maipawpaw it na para iti anak yaw. Anya nga iti trabaho na dyan, anang. Sinaludsod ko ide, ngam di namat iba ganoan niya. Amangan mo't no. Ay na Harold, di mo man pagpanunutan iti dakas ti ina ti anak mo. Amok ti ugali day dya babae na anang. Ken maysa, apay adi na ibaga no anya ti trabaho na ijay. Adda ka di limlimod na. Mabain la siguro amang ibaga kadatayaw. Narigatan na anang. Amang ano di tayo amo, kat nagtaod iti illegal ti kwarta nga ipawpaw it na para iti anak mi. Awin gayam, agdato na kendani ka nanang. Ay nawaw, agdaton ka iti sabali a babae, kunam. Alanganan mo't lang agsinublan kami iti dadya, Cherry. Pangaasyo, tadiyo kumalapdan ti plano, nanang. No, kilaan kan ka. Papel kumapay ti alaan ta, dani ka. Ay nawaw, saan mo't ang masapol nga ang grande ti kalay sata? Sigurado ka, ha? Amangan no apaanak to. Tinapatag ka niya kat legal ti panagden nata. Agyaman aklaw na, itamaawatan nak dani ka. Siyempre,
Jakmat kayat ama sayang ti kwarta nagbanugam. Dahita ti kahit ko kain ka. Man nakaawat ka. Sa nakas iti ex ko. Mahilig da iti bungga. Iso ka di ti makagapo, no apay nga agap-apa kayo. Wen, tila da paggasgastusan lang amin. Inton maibos ti kwarta. Siya ti pagpupudutan la. Di ka madanagan, ta sa anak mo't akasta. Mangala kamin iti papilmikin ni Dani ka nanang. Ket numalpas day ta, agnaedan ni Dani ka dito'y balay no manlugot kayo. Saan mo't kit di adakes no kayat yu ti agnaed dito'y balay anak ko. Addala kayat ko amamuan. Anya day ta nanang. Maaklon na ka nga ta, oray adda putot mo. Ay nawo, napagsaritaan min kin Dani ka ti may papaniti day ta banag nanang. Maawatan na ka kaday. Ni nanang nga talaga. Mangala kami ka di iti papilmi no saan. Nasaya at mat nga rod no kasta anak ko. Awanang ti pagdanaga. Nasaya ta tao ni Dani ka. Ket amok nga ibilang nakaspudno nga anak ti putot ko iti sabali nanang. Sapay la kumata saan tong agbalin, aparikot dayta. Agtugaw ka, Dani ka anak ko. Agyaman ako nay nanang. Ano samti balay mi ata nakasimsimple. Ni nanang mat, awan pagdanagan nyo, ta sa anak arte. Kan may sa, nairwamak mat lang iti simple apa nagbiag. Ti siled nga asidag iti banyo ti siled yu kan ni Harold. Nalawlawa nga minday jay. Agyaman naktaim manugot kayo nga agnaed kami dito'y nanang. Awan rumbo nga pagyaman na manak ko. Agnaed kayo dito'y balay, aginggat kay kayatyo. Tinapatag kat ambuyo ter aramidan niyaw. Di ka matanaga nanang. Tasan asadot ti manugang yo. Ay, di ka matmadanagan, Dani ka, tanasing petak akatugangan. Agraman ti kapsat ni Harold, nasingpet matlaang dayjay. Saan kami akas iti daduma dita aman nakibiyang launay. Impaw it kunti kwarta para iti anak ko nana. Agyaman ako na, Cherry balasang ko. Awan anyaman na nana. Aywan gayam. Pudno ka di tinadamag ko. Nangala dadani ka ken Harold iti papelda? Wan nakong. Anya? Ay nawaw, apay akas ta ti reaksyon mo. Ay kwa. Awan nana. Adala ang nalagip ko. At dansamot na isawang ko adi mo nagustuhan. Awan nana. Agpakada ako unta bisiak. Pangaasiyo tagatangan nyo dagiti masapsapul ti anak ko. Nukurang timpawit ko, agdawat kayo kini Harold. Wan, di ka madanagan. Tauray addan asawa ni Harold. Saan namot aliplipatan ti responsibilidad na iti anak yaw. Okay, agpakada akon. Bye! Ay nawaw. An-anon dagiti murang ti putot ko bakay. Anya kumapay ngay lakay. Igalgal ko Ani, saanen? Ni nanang to ti makamo ka dagita. Tila ang bado ta ti ilabam. Si kakit dimot. Okay lang kanya-kanya. Sigurado ka ah. Wan, dimot imbagakin ka, anapatagmat ti putot mo kanya. Iso amaragsakan launay ni nanang ganyan ka nakasingsingpot ka. Siyempre, nasingpot mat ni nanang mo kanya. No natangsitak kat natangsit mo. Anya nga tanutulungan ka nga aglaba, tapno nabibit amalpas. Saanon? Agsagana ka kiti, tapno saan ka amala daw iti trabaho. Naglaing kan ngagpili anak ko. Ay nao, api akas naman ang tibagbagayo na. Wan ata nakasingsingpot tinasawam. Asikaswan na pa'y tiputot mo iti sabali a babae. Ah, ay. Kastabot ka na yung tibagbagayo na. Wan ata no naragsak kayo, naragsakak mo't. Diyak pa'y nangag-anaga pa kayo kinidani ka. At dalata mo, ti saan miya pagkinawatan ng dadu mananang. Masulbar mi mutlata. Isumot lagayam nga awan mangag ko. Kasta ti maiparbang. No adda di yung nagkinawatan kan bakit mo? Saan ang masapul nga iwaragawag yaw?
Hello, Cherry. Apay nga italaang nga mawag ka, balasang ka. Imawagak, tada napatag nga ibagak kada kayo nana. Anya ti kayat mo asawan na ko. Saan ako namang ipaw iti kwarta para iti apuyo? Ay nawaw, apay nga'y. Ag tinulong kayo kumakan Harold, tapno maipaayo dagiti masapsapol na. Narigatan nana, ang mga no sabali at tao ti mairanod iti kwarta. Anya, Di ta magayam nga agnana ti asawa ti anak yo. anya kumaitano dito iti pagnanaadan ni Daddy ka. Day tangarod kat nana. Naglalayngan na ngay, no mairanod iti kwarta nga ipawit ko. Ay nawaw, saan arupat kwarta day chay? Asikaswan nanto pa'y ninsaw. Iso ti mangilablaba kadagiti murang ti anak mo. Kaya't nalaray ta ti mairanod. Madlaw mo't. Ay nawaw, nasaya at atao ni Danica kunak lang arutan. Pagpanunutan man ngaminan iti dakes. Agkapita, kabsa. Agyaman ak launay. Eh, kumusta mit ta apo ko ta? Nasaya at magtikasasaad na. Nabannog ang nagayayam itay iso aday jay. Nakaturog manen. Nangyagak iti protas para kinkwana. Agyaman akunay, tamalagip mo ti apo ko ta. Saan mo't ngamin asar-sarong karantiin, ana? Ti kuna ni Cherry kanya. Kit adda ka no, ti ipaw it na kwarta para itanak na. Upat abulanan nga awan impaw-paw it na, kabsat. Anya, Wen tadi na kanukayat ang mairanod ni Danica nga stepmother ti aputa. hinawaw. Dito laeng, di makagapaw. Wen kabsat, di na mo nga awiran kan ilablabaan ni Danica ti anak na. Naglukon da dya tao. Agar-aramid man ako nakaw. Adda kayo manan tatang. Napatagtibag akin ka, Cherry. Ay nawaw, anya manan ti ibagayaw. Sarong karamot anak mo Kan mangipaw it ka iti kwarta para kinkwana. Iti anya aga po tatang. Tapno mairanod day di adani ka. Ape agumura ka iti asawa ti ex mo No mangipaw itak iti kwarta, sigurado ang mairanod day di a babae. Di mo ammo tilawlawatay. Amok ti bagbagak tatang. Ammom ka di anidani ka ti mangilablaba iti mo rin ti anak mo. Isu ka lupa ti mga awil ken insaw no busy ti ina ni Harold. Papansin a babae. Ay pangasim anak ko. San man anatangken ti ulaw? When now, agsilsilos ka isu akasta ka. Apay ko mga agselosak. Saan apulos tatang? Jakla ang kayat ang mairanod day di adani ka iti kwarta ang nagrigata. Una yan tigasta ka panunutam anak ko. Panagkunakit si katayan ti bigdaw. Nagsina kayo kin Harold takas tangaming ti ugaling. Awan ka di timpawit ni Cherry nana? Awan pa'y mat. Ay nawa, apay ngay. Nasurok nga upat abulanan nga awan impaw it na kwarta. Nalipatan ng samot tinti anak na. Saan aday ti makagapaw? Nukas ta. Amuyo ti makagapo no apay asaan amang ipaw-paw iti kwarta da dya Cherry nana? Di na kanukayat ang mairanod ni Danica. Anya? Pag ano ko man ni Danica ti kwarta na, kat adamot ti kwarta mi. Ay, jak amo iti ex mo anak ko. Saan ko ang maawatan ti ugali na no daduma? Saan mo't ang masapol nga awagam ti ex mo, Harold? Ibagak lang ti pudno kin ko ana. Ang mga no ad-adda na anak. Ibagak ti pudno. Tapno saan akong kumpormi ti pampanunutan na. Sikapay lang ti pagpanunutan na itigas jay. Paganaan mo kumati kwarta na ngay. Bay tapanunutan na no anya ti kayat na apanunutan. Ay nawaw, sana mabalin. Nogul ulimag tayo. Amang ano panunutan na ahusto tikas jay nga isaw-sawang kan araramidan na. Managing bubukod day dya babae. Nasayata sinong bata mo't lang tawag ko. Anya ti bagam aya. Napatagtipagsaritaan ta. Maipapanmat iti anya. May papaniti sustento tanak ta. Anya? Apay adi ka mangipawit. Pudno ka di ati asawak ita ti makagapo. Saan ako naglibak? Isong agpaiso. Ay nawaw. Awan ti dakis nga aramidon ni Danica. Wen angam di tamat ti pagnanaadan na.
Jak kayat ama irano day ta a babae iti kwartak. Ay nawaw, among ka di anidani ka ti mga sa asikaso iti anak mo? Iso ti katulungan ni nanang ang mga awir ken inso, iso hagtanang ka. Anya, Di mo iraman ti ubing iti ungot mo. Awan ti basol ni inso, iso ano siyak ti sika, mangipaw it kamat iti kwarta para ken kuana. Ala, agsamot ti anak ko, tatang. Nag-resign ka iti trabaho, maya. Saan pa'y? Ay, no. Saan magayam kay tibagbagakit mapanmula ang sarungkaran? Nagadumo nga min ti reklamo dagi jay nga agina. Sino tinamnamaam ang mga wir iti anak mo? Nagtrabaho ka? Ang mumutambisa kiti trabaho kiti talong. Ay, Di kag dalasutos kunak malay. Pagyamanam kidi at maanusan di sa bali at tao nga si kaswin ti anak mo. anya nga ruti kayat yung aramidak, tatang. Mangipaw itak iti kwarta. Manula ang matipaw, pauit mo iti makabulan kay. No panunutom anaimbag. Kurang pwede taas will daw dagiti mga awir iti anak mo. Chire, Imayak, takayat ko ang makita ti anak ko, nana. Madama digdigusan ni Dani ka ti anak mo. Anya, No kastoy abisi ket iso ti mga asikaso iti anak mo. kasta ka ti, nana. Wen, balasang ko. Iso nga agtanang ka. Pasensya kayon, akadagiti na isaw-sawang ko, nana. Mala, kasaritam da Harold kandani ka. Ang mga nukagura dakdagi jay. Nalakalaang akasarita dagijay, tamud-amud ti agpakumbaba. Iso asika, agpakumbaba kamut. Jak kayak ti gulo. Maawatan kayo, nana. Di kay madanagan, ta ituloy ko ti mangipaw iti sustento ti anak ko. Kan binulan to asarong karak. Kasta ipariknam iti anak mo ti panagayat ti maysa nga ina. At damot kit dinidani ka, ngam sabali latta no si ka mismo nga inana. Ay, nawaw! Irespetom dagiti tattao ang mga aramid iti responsibilidad mo para iti anak mo. Ngamin, saan analaka ti trabaho da? Ikatam ti gura iti pusom. Apresyaram ti sakripisyo kan panagayat nga iparpariknada iti anak mo. Agpakumbaba ka, tapno awan to ti pagbabawyam iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ilakla ko ti kasinsin ko ti luganda, abel lakay. Ay nawaw, anya kumaitan no ilakla ko da. Anya kumapay ngay, gatangan ta ah. Ammo mati agmaneho. Na, awan kwartata, Adamat ornong ta. panagkunong kadigot umdas dayjay. Mabalinan lakay. Ne, adaman siguro ti sa bale pampanunutom dita. Kursunadak launay day di alugan lakay. Ada ka no discount na no cash. Ipilit mo man ti kayat mon. Ay, basta, kasaritak ti kasinsin ko. Ibagakken ko na nga interesado ta itilugan na. Addaken ka dayta. Ngam kita ama, tadyak kayat ti makautang. Wun lakay, siyak ti makaam mo. Siguraduak asaan ta ang makautang. Di mo man ngamin switikan ti kasinsin mo, tanakababaeng. Ato yung tinyog nga order mo manang Maricel.
Agyaman aklaunay, Jennifer. Awan anyaman na manang. Aywan, ginatang yung gayam tilugan ti kasinsinta. Ay nawaw, syempre fully piday taalugan. Manungay ti panangila ko da manang. Secret! Saan mabalin nga ibagakeng ka? Anya? Uray maamuam ti presyo na. Sigurado adi mo laang kabaalan ti gumatangan niya. Ay na, saan kong arapaap ti maadaan itilugan manang? Umuna iti amin, saan kumat nga amo ti agmaneho? Saan agapot agsalsaludsuda ket interesado ang kadagos? Awan samot aramidem ita abel lakay. Apay manayin. Agpasyarta ko iti ayan dananang kentatang. Mabalin mo eh. Usaran ta tilugan aginatang ta. Mabalin mo ta magmagnata, bakit? Walang saan, ag-tricycle talatan. Ay nawaw. Apay magmag na wano ag tricycle ta pay laeng ket ada nga rod tilugan aginatang ta. Usaran ta atap no ada serbina. Ang mga panunutan da para magta. Adamoten kadakwada day taa. Saan tamot a kontrolado ti panunot da? Nakababain, nang runa ka dagiti tattao sinitswitikam. Kasano no ibagataan ang gapu iti kinaswitik mo tinaigatang iti dayta alugan. Hay na, awanan ti ado asao. Alaam kit di ti tulbek tagrubwatan. Di umot imbagbaga nga umay kayo dito'y balay ita. Wen tawam mo't iti plano mi tatang. Binulod yu pa itilugan ni kasinsin nyo lupe. Ay nawaw, asino tinang ibaga kada kayaw binulod mi tilugan da tatang. Lugan ti kasinsin mo dayta, saan ka day? Ginatang mi day taalugan, tain lako da tatang. Aya, Uray sa lodsudan nyo iti kasinsin ko pudno ti ibagbagak. manungay dayta. Saan ko nga ibagbaga? Anya, Nanginamot tatang. nangina ko nam. Ngam di mo ibaga numanaw. Saan ka di pa'y analuto ti karne, nanang? Saan pa yan ako? Mabisbisina ko, nanang. Ano sa inyo pa ilang ti aguray? Adumot ti prutas kan tinapay dita. Inapoy ti kayat ko, nanang. Ayun gayam, nakasaritak ni Uncle mo David. Kat, anya ti imbaga na, nanang. Ila ako nakaditi dagana. Saan ka no? Ay, nawaw. Apay ngay. Ata saan ka no akay at dagiti anak na? Sapay mayat ti lokasyon ti dagada. Mayat ti lokasyon na. Ngam awan ti maaramidan tayaw no saan da nga ilakaw. Mangkita kayo laangan iti sabali agatangan niyaw. Mangibabay na talaga dahi jay tao, bakit? Kasangsangpet mula ang lakay. Makapaasal mo ngamin ni Maricel. Apay manun ti anak ta. Dandan ni switikan na kano ni Lupe. Ay nawaw. Isaw ti istorya ni Lupe kanya kitay. Nimbaglangan ata alerto ni Lupe. Ay una yan ni Maricel. Jak amo no apya kas jemot ti ugali da jay tao. Pudno nga umadado ti sanikwada. Ngam naggapumot iti kinaswitik na ti daduma. Nubagbaga akday chay. Makaungat tumanon. Una, ta ikalintigan ng tumanan ti kalukwan na. Ibabain naman ti pamilya tayo iti kasjeng aramid na. Ang mga panunutan dagiti kalugaran tayo. Asaan ta nga insuro ti anak tabakay. Diyos, para kan ka manang Maricel. Agyaman aklaunay, Jennifer. Anya nga minon tinapatag nga ibagam kanyak manang. Ila ko kano ni tatalando ti dagana iji amyanan. Nakasarita mon? Wen, impa-reserve ko pa'y ki din Manungay ti panangilako na manang. 500,000 kano. Pagguduan ta ko ma. Ay nawaw, nanginamot gayam. Wen angam nalawa day jay. Mabalin mo amulaan iti kumkumpurme. Sagto 250,000 tangarod. Wen pagguduan ta nga rod. Ngamawan pa'y mati 250,000 ko ita manang. Kaano ngay nga rod? Jak pa'y sigurado. Ngam agdiskitarak pa'y Ano sak nga orayan Itulod mo to ije balay no ada madiskitar mo. Basta paggudwaan tamat ti daga manang. Kauwan nga min iso nga rod agatangan ta adwa.
ka kanumot tinangyawatan ni Jennifer iti kwarta lakay. Un bakit? Mutoy man tabilangak no kompleto mo laang. Binilang mitay, kat kompleto may. Mas dawak lang no apay at 250,000 ti dinawat mo. Kung ako man lo paggudwaan nyo ti bayad. Iso mo nga minti plano may. Apay nga rod at 250,000 ti share ni ading mo. Kat 400,000 laang mo ti bayad ti daga agatangan nyo. 200,000 laang kumaa. Shh! Agulay makalaang kadila kay. Ay nako, agraman kabsat mo. Sweetikam. Awan ti kapsat-kapsat no kwarta ti saritaan, Abel. Na, di mo mo't panunutan ti kasasahat ti kabsat mo. Panagkunam ka di kat di na maamuan ti pudno. Ay nawaw, agulay makangamin atat mo di na maamuan. Nagulbud ka matgayam kanyak manang Maricel. Ay nawaw, nagulbud mo't nga ibagbagam, Jennifer. Ti ko nam kanyak kat 500,000 ti daga agatangan ta. Kauwan mo nga min. Nakasaritak ti asawa ni Tata Lando. Ha? 400,000 kanuma gayam. Ay, kwa. Ay unay kan manang. Agraman kabsat mo, biktimaem. Ni, tumal na ka man. Laglagi pa asyak tinakisarita kang tatalando. Gunggunak mo ten ati sobra iti bayad mo. Ay, saan ang mabalinti kas na amanang? Isublim ti sobra ngayong bayad ko. Di mo namnamaan nga isublik pay. Awanan ti kwarta kanyak, nagastusan. Nalabos mo ti kasta nga ugalim manang Maricel. Nadamag mo, ti inaramid ni Maricel iti kabsat na bakit? Anya ti inaramid na lakay. Linuko na kanumay. Malagip mo ti daga ni Lando, ginatang da. Wan, apay ti daga aginatang da. 400,000 lang kanaw ti bayad na dayjay. Ngam 250,000 ti dinawat ni Maricel iti kabsat na. Anya, Nalabas ti ugali dayjay nga anak mo. agraman kabsat na, switikan na. Sa bali at talaga ti ugali dayjay at tao. Nang runa no kwarta ti saritaan bakit? Ay, awanan. Asino nga iti agtalagkan kwa na, nukasta ti aramid na. Anya ti bagayo nanang. Pagsaritaan ta ti may papan iti kalukwam. Na, nagipulong dayjay a Jennifer kada kayo? Saan anasaya at ti kastangar aramida manakaw? Lukluk ko matan ti pada matao. Kabsat mo pa'y mat ni Jennifer. Anya ko maitano kapsat ko. Gunggunak mo ten ati sobra iti bayad na. Siyak tinakisarsarita kang tatalando. Saan amay parbeng ti kastangar aramidam? Asino nga iti agtalagkan ka no kasta ti aramid mo? Saan akinaswitik dayjay nanang? Diskarti dayjay. Diskarte mo't nga ibagbagam. Pangaasima, sabali ti diskarte, sabali ti kinaswite. No saan nyo amaawatan ti kayat ko asawan? Saan kun aparikot dayta nanang? Gatangak ti restaurant ni Mari Aida lakay. Manay, nagadulakit ti agad gatanga mo. At da kwartam aya. Asaritak ti kapsat ko ah. Ay nawa, panagkunam ka di. Kat umanlugot ni Jennifer kalpasan ti inaramid mo apan ang sweetik ken kwa na idi. Dua atawan matan tinapalabas. Imposible ano saan nakpay anapakawan. Oray napakawan da ka. Saan akayat asawan day ta apagustuhan da ka manayin. No siyak la amay sa. Alanganin nga umanlugot da jay. Ipadas ko lata ah. Anyat amu tayo ngay. Pagtakin ka day ta. Ilaklako ti kumarik ti restaurant na. Kat, Mayat nga investment dayjay ading ko. awan kwartak manang. Mabalin mo't nga aglon ka. Mabayadam tumulaang no kwa. Yak kayat manang. Ay nawaw, sayang mo dayjay. Ang mga numaon-una ang data ti sabali. Okay lang dayta manang. Paidam ka mo, gayam. No siyak, yak kayat ti agbalin a business partner mo. Narigatan. Amangan no aramidam manan ti inaramid mo kanyak idi. Amangan no sweetie kanak manan. Diyak kaya ti agbalin a business partner mo. Kuna nakidi kanya kon. Awan maaramidam no di na kayat. Saan mo ta mabalin apilitam diya kabsat mo? Awang kit di am muna dayjay a Jennifer ah.
Awanan ti panagtalagnagan ka, gapu iti naramid mo apa ng sweetie kan kwa na idi. Sa bagay, anya ko mga mintian mo day a Jennifer, no negosyo ti saritaan. Di mo ida mababalaw, no awanan ti panagtalagdagan ka. Ay nawaw, sayang nga ruday jay. No saan mo akabalan na bayadan, di mo ipilit agatangan. Anya, Bayam tagatangan ti adda kwarta na. Anya di istoryahan na iti kalugaran tayo. Adda ka naman ti diyo nagkinaawatan iti kabsat mo. Una, tapaidamak ka no, tatang. Ay nawaw, apay mo't anay baga na apaidam ka. Una, ta saan ko a pinagustuhan, tatang. Kayat na ngamin agatangan ti restaurant ti kumare na. Anya, Ti kayat na akit agbalin kami a business partners. Sa anak nga imanugot, tatang. ay nawaw. Apay kami nagatangan na ti restaurant, nawan mo ti budget na. Ay, jak mo kini Manang. Basta siya, jak kayat ti agbalin a business partner ni Manang. Ang mga nuswiti kanak manang. Saan ang mapagpiaran da a tao? Maawatan ka anak ka. Uray kabsat mo, no sweetik mo. Narigat ti agtalag. Amo ka di Marisel, ang nagpapaskan ti kalugaran tayo? Amuda lakay. Imbagak mo't kadakwada iday. Apay nga rod nga awan da pay. Amangan no pa umay dapay laeng. Sayang mo't no di da umay. Umay dagichay lakay. Sigurado analadaw dalaeng. Ni Jennifer ngay gaya. At da iti kusina. Madama tiluto da. agpakada kami nanang, tatang. Nasapa pa'y matanak ko. Un nga raud. Alas 2 pa'y laang mag. Adda trabaho nila kay Inton Rabii, tatang. Isumanan ti agjutay inton rabi ay. Una, tanaglangan manan ti may sa akatrabahuan na. Ada kanu ngamin iji ospital ni nanang da. O sige, agan-anad kayo nga raud anak ko. Wen, tatang, agpakada kami. Mala. Bakay, nagpakada ka data. Hindi na pulos kinasarita ti kabsat na. Nasakit nga rod tinakam na kanyak, tatang. Kasaritak to ni manang mo. Ti pagkwartaan naman ngaminan ka, ti adday ti panunot na. Umayak man, Maricel, anak ko. Anya ti masapul yo, nanang. Aging ka di ita, kat nasakit tinakam mo, iti kapsat mo. Awan bibiyang ko iti dayja a Jennifer, nanang. Ay nawaw, mabuteng laang ti kapsat mo no switi kam manen. Iso asaan nga imanugot iti plano. Paidam ki di dayja ah. Na, katno ag dinamag ngamin dito'y lugar tayo ti kinaswitik mo. Kan may sa, linuko mun ti kapsat mo iti. Panagkunam ka di kat agtalagpay kan ka. No imay kayo tapno sermonan dak, agawid kay latan, nanang. Agpanunot ka man anak ko. Di mo ikalintigan ti kamaling arabid mo. Tama nga no day tanto ti pakaisagmakam. Oho? Amok akayat mo ti maaddaan iti nasaliwanwan a panagbiag. Ngam iti nasaya at awagas kumaa. Saan ababaan iti kinaswiti anak ko. Di, siyak manan ti kamalay. Talaga mo't kat asika ti kamalay. Agbalbaliw ka, nanak ko. Agbalbaliw ka. Iti kasta, agtalag ti padam at haukan ka. Nakababain no agraman kabsat mo, kat awan pa nagtalag na ka. Ay, nawaw! Saan tayo kumang agbalin aswitik tapno mapaadulaang tisanikwa tayo? Laglagi pan tayo kumaakanayon, nga awan serbi ti adu asanikwa, no nagtaod mat iti kalukwan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.